عزیز من همون بخیراتن کنگره ویژه کاری کرد یا سایه دیوین کسی سراسر شوراتن وی گمان ویژه کردی خودی دیرو که کبناره تیرو تجه کبا ام خودی دوی میراته ده کبن ام میراته ویریا ما هر تم رونی بکه و هر تم ما پیش نبوه کوا ام نوی ویژه کاری خود نوی اکی چند حب نرا بین زمان احمد خانه ملای جزیری علی حریری بابا طاهری اوریان آناد کردو جلیل جلیل عثمان صبری قدری جان عرب شمو ام دکارم به صدان نوا دویدا بین زمان بگمان اف دیروک اف میراته کی پر هجایه و ام حتی خودیل به میراته خود درکبن بگمان اوی تک از نکار به پیشی زمان ما بگیره لی نمر سیده احمد خانه دستان مزن یا مموزین دا دبیجه از محمد حکمت خوده دا کرمانج دولت دنیا دا آیا به چه وجهی مانه محروم bir cümle jibo çibune mahkum ev pırsaki gellek giringe berya peste sali ev fırsat yapırsın muhabın ev fırs heji lholeye heji ji khudaya disa Ahmed Khane disa de kovara disa de destana memuzene da bersava vi tişti daye ev bersavji e jhole natira kirin eğer hebya jibo me khadiyek qanji karek bilin پیزانو جهاتیک منی هنگی آلای هلبستان را کرا و لسر پانه گردونه بلند بکرا لی چه بکم که گلک ساره بازار و تنجوی قماشی را کلیدار مخابن روشا ما هیجی او روشا پین سرسروره لی گوه ام لوی سالونی دنیرن ام لوی جکاری خود دنیرن ام ای کل خودی ادبیاتا کردی دنیرن بلکی ما بس اكو احمد خاني داير بيشامه ام وي مرسي جوي اوكي جولي راكن وي سكيكو بارن بيت باوري دانا اوي جولي رابه ديسا احمد خاني دما دنو بهار بچوكا دا دس بيدكه دبي بك اخذ احمد خاني ناوي نو بهار بچوكا ليداني نجبو صاحب رواجان بلكي جبو بچوكي كرمانجان اگر ام في مبسته بي البسته بي بمشن تك ديسا كاس نكاره بيشي زمانه ما بگیره مخابن دیروکا ویجه کردی گلک بیشکتیه ایرو پرتوخانه کرد به هزاران پرتوخانه کردی دهیه لرو دستان مزن مموزین به صدان دستان مهنه به صدان پرتوکه مه دست سال داویدا بکی 10 سال داویدا به صدان پرتوکه مهنه دیروکا گلک کرد گلک جن و میرن هجا جبوی پراسن و پیشخستنا زمان چاند و نرخی نتوای کرد جیانه که ده آستا شهادت دم جیانه بروی چنده ام وان وکی نمیرن دیروکا کرد بناو دکن گلک نویسکار، رامانیار، فیلسوف، دیسا ریبر لسر گرینگیا زمان ویژه و چانده خاصی به هزاران ترکان داوراندن کرنه بیناسته کرنه ام جیش دیروک و خواد زانن جی گیان دایکین خواد داپیرین خواد زانن جی گیان ارنگاریا خواد کردستان زانن که راستی جی تشت مروف جی آریه مانوی ده جی آریه گیانی ده جی آریه هست و رامان آزادی خارز ده لسر پیار بگیره یک همان جی ویژه یه انگو ویژه چه به درکی چه به نبسکی روحیتا مروفان روحیتا جواکان روحیتا نتویان آخوابونی و گردونی
dide der. Ber ve en rasta gele carar bejin veje giyane civakiye. Ve mebuve duruşmeci kongra fa amade kiriye mebuve duruşme kongra fa saz bikin. Le rasta veje giyane civakiye le giyane ki fadi hişşeki azat. Fadi embejin hestu ramanu dileki azadı. Jiboy veji veje duvartaya gelek berfreh u kurde ne teni kare çend nebis kar u veje karanı veje de her hilmu henese ka civakeke azadi khwaz civakeke azadi paris civakeke dar paris de teji dîsa erku berpirsyarî û rista wêjeyê gelek hatiye zimin. Wek ku em hemû jî dizanin di dîroka neteweyan ya azadî jîn de di serdemên neolîtîk di serdema civaka xwezeyî de jiyaneke bi tama wêjeyê hebû. Yani ji axaftinên wan bigire heta li bû lebatên wa rastî jî di tama wêjeyê de. Dîsa li gor daneyên li ber destên me li gor lêkolîn û vekolînên dîrokî û zanistî dergûş, landik û hêlîna sereke ya wêjeyê jî dîsa Kurdistan e. Sêkoşeyên Zagrosan e, Mezopotamya, Mezopotamya. Ji xwe dewlemendiya wêjeya Kurdî ya devkî li gel ew qas êrişên hovane ku heta îro hatiye çi bi gotinên pêşiyan, çi bi mamikan, çi bi destan û efsaneyan vê yekê nîşanî me dide. û dîsa li gor lêkolînan wêjeya li Mezra Botanê li Kurdistanê ya devkî bingeha wêjeya Avrupayê ya modern ku paşî formên roman û her wekî girtîne pêktîne. Ji ber wê çendê em vê gelek serbilindin. Di heman dême de wêjeya Kurdî ya devkî nava xwe de hem xwebûniyê dihewîne hem jî gerdûmîbûnê. Bawerim tiştekî herî girin jî ev e, her çi qas îro gelek wêjekarên me gelek ji me jî li gor kod û şîfreyên wêjeya modernîst ya zanîsta pozitivîst navend Avrupayî nivîsên xwe, pirtûkên xwe birê saz bike bihone jî lê em dibînin dîsa jî wêjeya heqîqetê, wêjeya rasteqîniyê di kodên me yên dîrokê de veşartîne. Her wiha piştî pêşketina desthilatdarî, serdestî û dayîkerî û mêtîngerî ya em bêjin hêzên biyanê yên li ser hêzên xwecihî wêje bûye hêmaneke parastina hemû nirxên wî gelî, wî ernîgariyê û em bêjin wî welatî. Em di şoreşa Rûsyayê bigire heta di şoreşa gelek welatê din de dibînin ku wêje bûye giyanê wan şoreşan. Bûye pêngaveke raperîner a wan şoreşan. Mixabin ev yek li Kurdistanê kêm be jî dîsa jî li gel hemû êrişên hovane yên dagirkeran, yên mêtîngeran di şexsê çend kesên ku em navê wan hat karin bihejmêrin jî lê gelek kesên ku em navê wan nizanin û bi taybetî jî bi xêr û saya dayîk û dapîrên Kurd, bapîrên Kurd ew nirxên neteweya Kurd heta îro hatine. Dîsa di serhildanên Kurdan de hêmanên wêjeyî, motivasyon û konsantrasyoneka gelek şoreşker pêk aniye ku ew serhildan bimeşin.
هر وها تایبەتی de têkoşîna va 5 salan ya li Bakurê Kurdistanê her wiha pêşavê li başûr û milên dinyê Kurdistanê jî wêjeyê di asta tê xwestin nebe jî gelek caran pêşiya şoreşê vekiriye û em bêjin hêz û vejeneke mezin daye wê şoreşê. Tene mînakek bidin carna stranek ku ji helbestan pêk tê angu ji hêmaneke wêjeyî pêk tê di milyonan mirova rake ser piyan. Strana cigerxwîn strana ku cigerxwîn nivîsiye helbesta wê çînem ku ji aliyê şivan perwer ve hatiye gotin ez bawerim bandûr di milyonan Kurdan kiriye û hest û ramanên wan yên têkoşîna neteweperweriyê geş û gur kiriye. Îro jî dîsa wêje li gel hemû êrişan berdewamiya xwe pêk dîne. Gelek wêjekarên Kurd, nivîskarên Kurd îro tevî hemû zextan, zordariyan têkoşîna wêja Kurdî dimeşînin û em bêjin hişmendî, bîr û giyaneke neteweyî pêk dînin. Her wiha têkoşînên polîtîk di heman demê de çi qas hêza xwe, çapkaniya xwe ji netewa xwe bigirin, ew qas jî di nava xwe de xwe wekî tevgereke wêjeyî jî dihûnin û hem berheman de afirînin hem jî ji bo afirandina berheman bingeheke gelek mezin pêk dînin. Ji xwe medserî de jî got şiyara me wêje giyanê civakê ye, ev gotin bi xwe jî ji aliyê rêberekê polîtîk ji aliyê Rêza Abdullah Öcalan hatiye gotin ku gelek rêberên din jî yên Kurdan bi gotinên nêzî van gotinan bal kişandine ser rist û peyvîr û erk û hêza entelektüelî û ya wêjekariyê. Em vê jî bi dilekî aşkera bêjin ku li gel ew qas berdêlan, ew qas lehengiyan, ew qas paqrevaniya ya Kurdan eger têkoşîna me ya polîtîk encamên ku tên xwastin bi dest nexistibe jî dîsa jî kêmansiyeke wê herî mezin dûrbûna wê ya ji wêje, çand, huner û nirxên kurdewar e. Em dikarin bêjin siyaseteke bê edeb yat nikare pêş bikeve. Lê siyaseteke bi edeb yat dawiya dawiyê ji bo sazkirina manewiyeteke hevpar a wê yên neteweyê û ji bo serxistina têkoşîna wê risteke gelek girîng dilîze. Bi vê bûneyê em bang û gazî li hemû saziyên Kurdan bi taybetî jî li partî, tevger û dezgehên polîtîk û siyasî dikin fikr û ramanên wa çi be bila bibe divê zêdetir xwe berdin bîra Ehmedê Xanî, bîra Mesûre Kurdistanê, bîra Lîza Xanim, bîra Cigerxwîn, bîra Celadet Bedirxan, bîra Feqiyê Teyran û Melayê Cizîrî. Ji ber ku divê em bîreke hevpar saz bikin û li ser wê bîrê jî em yekîtiyê xwe ya polîtîk ya neteweyî saz bikin û serkeftina xwe di nava hemû gelên cîhanê de îlan bikin. Ez naxwazim zêde dirêj bikim li ser vê bingehê xwe bi salan e çi li Ewropayê, çi li her çar milên Kurdistanê yên din, çi li Qefqasyayê, çi jî li Bakurê Kurdistanê xebatên wêjeyî tên meşandin. Li gel hemû êrişên hovan e, tevî wan. Divê rewş gelek baştir biya lê ji ber gelek sedemên derveyîme û sedemên navxweyî yên ji me diqewmin ev yek pêk nehat hêvî û bawerî û bendewariya me ew e ku ji niha pê de zêdetir pêk e. Li ser vê bingehê saziyên wek pena Kurd dîsa li başûrê Kurdistan wêjekarên Kurd, komela nivîskarên Kurd û Bakurê Kurdistanê hebû ku pişre ji aliyê desthilatdarên faşîst ve hate girtin şûna wê komela û wêjekarên Kurd di sala 2020 de hate sazkirin. Em li serî de
جبوی وان هوال و هوگیر و ویژکارن هیجا و جبوی کتکارن دن یکو کداواد سازکرنا به کومله دا درباز بویا سپاسین خواه یج دلو جان پیشکش دیتیم. نابا بار دو سالان دا گلک کار و خبات مشاند نشخواه پیشکشی و بیکن لی لگور ترکوشینا میا شورشگر دبیا بو او خبات گلک زیده ترجیبن ام هیویدارن کو ریبابریا نو لسر کار و خباتن ریبابریا بری و خباتان هش برو گشته بیکن. لسر بی بنگهه ام جارکدن دبیجن ویژه نتنی گیانی جواکیه ویژه اسمانکی نتویا کرده اسمانکی خوابونو گردونیه کده بکار به همو کردان لدور یکیتیه که آزاد بین جمعه و کردستان که آزاد دیاری وان بکه و ده همان دمه دا کردان با آوه کی سر بلند لناوا همو گلین جیهانه بدن ناسکرین و رومتدارتر بکه رزدارتر بکه لسر ببینگه ام جاره کدن خیر هاتنا و دیکن و ام دبیجن وکی کسی وکی دیوانجی ام سوز ددن بسکو کزین دایک و داپیرین خواه ین ویجه هون و همو ویجه کارین کرد ین نمر ام حتی داویج بوی پاراستن و پیشخستنا زمان و چند و ویجه کردی کده بدن و تگوشنا خواه بمشینین ام چه قاضی بکن کمه کماسین مجی گلکن ام جبر کماسون بسین خوشی رخندایی نخواه ددن لبور نخواهی گل خواه جا احمد خانه فقیه قیران دخوازن و هم دبیجن رخندایی مجی امی ببر همین نو ببر همین کردوار کردی ین خوابونو گرونی تاجدار بکن جبور گوداری کرنا و گلک سپاس کن و ریزن خواه پیش کشتیم بلیز چی پیشی دخوازم خیرهاتنا و میوان می هیجا حوال و گرین ما بکم از همویان برزداری سلاو دکم تبلیغونا ویا کنگره می آسایی یا دیامین براستیجی هیزه که مزن ددمه و به هیز و شانازی انباورن کو امی کنگره کی سرکفتیجی لدار بکن و جبو پیواشه لپیشیان می یا نوجی اوی ببه پنگاوه کی نو لسر وی اساسی از پیشی دخوازم حوالین کو دکومله ده حتی نها کتانه تکوشینا با مشاندنه و دو سالا دا برهم و برنامه گرینگ لدار خستنه سپاسی خوشوان را بکن و ریوبریا نوشی جنها دا جبو کارو خباتین وان از سرکفتنه دخوازم بله امدکارم ببیجن که البته کار ریوبریا نو براستیجی نهستانه جبر کو لولاته کی هاتیه داگر کرن و گله کی دبنده ستایه وان را مشاندنا تیکوشینا ویژه کاری و روشنبیری براستیجی کر زحمته ام هموجی دجین دزانن و دناف دانه کو چقاس ایریش و چقاس زخت و زورداری لسر آقا کردستانی هیه لسر گلی کرد هیه جبر وی سلمی جی پر جاران و هیجی امویجی وک گرینگیا وی یا دبن وی زخت و زورداری دا پر زیده نابینن و نکارن دردینن پیش بگومان وک ماموسته جی گود اف پیشی مجاره که فرقندایینا روشنبیرین کردن نویسکارین کردن و ویژکارین کردن کو کاربن قدی لمیراته یک او قاس هیجا او قاس قدیم هیا کو امله در بکن و گرینگیا ویژه گرینگیا زمان گرینگیا چاندا کردان ام بنفشی نو کاربن بدن فهم کرن بدن ناسین اف باری سرملی میه و ایکو نهار روشا کو املی دنیرن البته کی روشنبیرن کردان روشنبیرن کردستانی دوی سکنکی خارقندایینه بده و تیکوشینه که هی زیده تر پیش بخینن البته کی ابنه حسانه و بتنا سری خواه ام نکارن بیجن کو هری افباری روشنبیر آیل دی ده تیکوشینا گلی کرده براستیجی کماسیه که هری زیده دقادا روشنبیری ده دقادا ویژکاران ده درکتیه جبر وی سدویجی داخازامه هیویامه اوکو اف کنگره و ریوبریا نوجی جبو اف کماسیه که حتی نهاتیه جین پینگاوه کی دست پی بکن و ببه برسف
کو افتی کوشین باوی کی هی خورد بردوام بکه و البته کی انجام نویش بو گلی کرد آزادی به رزگاری به براستی جی هموجی دزانن افسد سالیا بندستیا گلی کرد بکومارا ترکیه و ام جور دست پی بکنم دکارم ببیجن کو گلک زحمتی گلک زورداری لسر خاطیه کرن و پنگاوین جور بجور جی درباز کریه و جور جی ام دکار انجامی کودکتی هولی جی ام دکارم ببیجن کو حتی نها گلی کرد به چند خواه به زمان خواه به ویجه خواه خواه پارستیه حتی خودستاتیه که ویجی تونه به وی رنگی حتی وی دمی خوانیه جبر وی سدمی قادا سیاسی قادا ویجه قادا زمان و همو قادن میندن پیوسته کو جبر شوندا کو امنهاد پیواجویه که نودانه سردمه که نودانه جبر شوندا فرق نداینین کو جبو وی پیواجویه تداین به وی آوایی به پلانسازی که به برنامه که برفره و خباته که با آهنگسازی همو به هدرا کاربن افتی کوشینا به همپا اف حتی نها گلمه کو وی بخدانا خو حتی وی دمیانیه ام تاجیدار بکن و بسرکفتنی ریاوان و بکن بلی نها ام دبیجن بلکی ستاتویه که دولته که ام پر لسر وی داقبن لی راستی یک شیه کو گلی کرد براستی جی دوی تی کوشینه دا گلک شورش انشی دناوا خدا پیکانیه شورش انجواکی پیکانیه شورش که اشمندی پیکانیه یا هری گرینگشی شورش جنه دوی پیواجویه دا دوی 100 سالی دا پیکاتیه کو لآخا کردستان دنگ جنه تونه بو دنگ جنه خود بو لی نها آستا کو جنه کرتاتیه دنیای را و جروشلاتا ناوین را میناکه که گلک گرینگه دوی واری دا جی از دخوازم وی ببیجم شورش جنه دا جی آلیین کو که مایه قاس مایه مقابن ویجه جنه ویجه جنه زمانی که ویجه یا می امچاوا دکارن در خینیم پیش لسر ویا خواته که بچرنگی هاتیه کرن و دوی امچی بکن براستی جی اف پرس و اف مجار پیوسته کو زیده امکاربن لسر بسکنن لوره نها ایرو مخابن ویجه زیدتر دبن دهبرا میران دا و به هشمندیه که نیرانه تشدگره و بوی آوایی ام دکارم ببیجن کو جنجی دو ویجه دا لگور هشمندیه میران تی پیناسه کرن رول و رسته یکی بوی رنگی بدن جنه لدوی واری دا من ویجه که بزمانه که می بزمانه که خوزای بزمانه که جنه ام چخواست کارن در خینم پیش ام چخواست کارن خودی لیدر کردن دوی واری دا تنه رخنه این کو پرتوکن حوالین مر نویساندنه ام رخنه بکن دوی واری دا دوی او ویجه جنه کرد آوا بکن دیروکا جنه کرد ویجه کارن جنه کرد زاناین جنه کرد ایکو حتی نها گلک کده که برومت دانه اموانا کاربن در بخینن البته که یعنی گلک نافجی هنه ام لور باوه که وانجی ببینن جسد 1000 سالی حتی ویدمی یعنی وقت نویسکارین ما ویجهکارین ما جلاله خانم لورستانی دایه توریزا حورامی مستوره کردستانی نرگس خانم شهرزوری سیما سمنت جیلا حسینی و گلک ناو اندکارم ببیجن که بلکی دناوا جواکه دا دناوا حوالی میجن ایتلی کوشر ده جیر ناو نایزانی چما نایزانی جبر کو قدر و قیمته که زیده منه دا یویجه گلک لهنگین ما گلک زاناین ما و گلک کسین پیشکتی ید دیروکا کردان دا مخابن و شرطی مانه آن فارسا لگوخه بکارانینه گوتن او فارسن آن ترکاو لگوخه ده نویسین خدا ده پرتوکین خدا وان گرتنه و گوتنه ترکن آنجی عربن حتی پر داویه ام هیم بونه کو گلک کسین کو ناوی وان ام دزانن ام هلبسی وان دخوین ام پرتوکی وان دخوینن راستیا خدا کردن بر همین گلک هیجا وشاندنه ده او بر هم جی لسر وی مجاری بر همین بنگهینن ليش بركو أو خديلة دركتن أو جرينجا ويجي هيد نافا مدا هيد نافا قالي كرتارونه نشتيه براستيجي نافي أو بيجايان باوي كتنتين بيراني و أم نكارن جنفش نون راجي بدن ناسين جبر وي سدمي
مخصص السنة كي لسر جرينجيا ويجي بفيا واي بسكنم طيبتي جي جرينجيا ويجي عشاني لورا سردمن فوداليزم لغوفة تشي كي دايجني سردمن اولداری لگور قتشه دای لگور دوز و بیردوزی قتشه دایجنی و کاپیتالیسم دا اف بیشتی است هری جور لیم نها دخوازن و دبیجن و هیوی دکن کو د سردما مدرنیته دموکراتیک دا ام ویژه مدرنیته دموکراتیک کاربن ساز بکن ام کاربن ریا سیمین یا ویژه یا کردان ای مدرنیته دموکراتیک آوا بکن و دوی ریدا نفشینوشی کاربن بمشن دلی از جی پر زیاده نخوازم دریش بکم و همو هجاین ما لحنگین ما زانین ما از جی وام جاردن برزداری ببیستینم و داخوازا خوشی دخوازم هیویا خوشی بینم زمان کو دی ویجه که جن اساس بگرتن ویجه که زمانه که می ویجه که خوزات اساس گرتن ویجه که کردوار و کردستانی امکاربن بدن رونشتاندن و او ویژه کردان ویژه کردستانی ببه ویژه نونتویی و ببه ویژه که گردونی همو هوا بجاردن برزداری سلاف دکم خیر خاطنه سر چوان گلک سپاس شما تو خیلی بود اقتداری گوشمانه واضح چکاره موضوع زاب چی ارزو زاب دیار میکن شما زاب عزیز میکن از یه چی نگذره زونی کردو یوزونو بینکیون کوکی ها بین عرض دیده ها نقطه سر عرض دیده ها کوکی زاب خورده اگر دی 3000 سر انچی hayır kabattık yani zor gördü ama sakın nişte icadı niye böyle en zor tey feku kaflu reyla devri yanı kerdim hatta eti olma doğru marayım var mesela ki çivun zaf devlet esni fakat şu dikkat bir gün زونی سشم ها تدر نخطش و بیره که کرموجی، زازکی، فارسی پیر دوماره خود دولت زور برود کرده فقط ایمان هوا نیم ایمان زون یا با کوکلی که است که یه مثال شما یه تویر که رونون لیاکه حدا یه انگشتا که رونی سکت ارتبش خلافین یادم فقط وقتونه که یه تویاری کرونا گل دای ریخ و عاد کردی سر ویرت تراپیت گلولی از دراکری نجابل کوکیارسی مشکل نیست. ay semede zoni kurdi he feki he nüştüş. Feki nüştüş yanına da daya girotek yardı. Yanı tamam yardı. Yani semede zulma روز به روز آورد شروع و چیز آورد شد. یه چیز آب دقت میکاش کنیم. سازون ماده. تشونی های لازم زونو، yani kötü zonu ay dahi kırmızı kalkıyor. Sebebi zaten kilometre hava diyor. Bini bu. Dinle ki mayıs hayli bir zaten var havanı beni. Ya ricayım şımaran aya hükümette her riber ve zaten gönderir. Ceza yapıyorsun. Az kırmızı falan kan, peki ne şartlı kaldık ama az falan kan. Şimdi aynı şey var, hatay mı lan? Hatay geldi vaktidir. Gönder ne bileyim, bu amir lazım diyor, az zaten durdur. Mağadat mezmaz haramlar devlet mağadat ediyor. Fakat eydu mağadatın ha o mağaçkası abimin ay semerde zaten kırmızı yani senin nevayz olmaz.
Ama kurucu seni de sazanıyoruz. Çünkü var ya, biz kardeşiz. Diyor ki, kardeşse niye benim hakkım yok? Kardeşse şuna sesle rahat çünkü diyor hak şuna niye davma? Kardeşe ne var? Ama işte zaten kırmızıyız bulmak, drajı, birey hebben. Lakin birey hebben tu. Kısayı ki zaten kırmızı zanıyor. Yani yine rica ediyorum. Eyru zonu Kürdidir, herhalde zonu dimili çıkasa haber. Çıkasa yok xabatedesta, zonu Kürdi yok endergari harazı cahil. Ta zonu Kürdiki zonu mulda yok cahil avzet ediyor ama besini xabatesta fakat besini yap. Zarf kamunu üstü. En kamuna ma neyse yani şiir haber layık ver, tüyber, terapi mahaya ağır ben gelmem şey için. Yani ben diyoruz ki biraz beni ek çürük olsa tamam kar xarcı var. Aday cihan eda civake jitke yani merbuyi civake civat buyi özdari afdege. Zamanı Kürdici bu vece ve herkeste rastici zamanı ki gerlek öke. Çama he merbuyi afte da civake ne girdiye az orada hangi gamginem. O 45 sale belki hüner derbirina hestanın 45 sene em gelek hestin Kürdici de her varı da hem hoşi hem ne hoşi. Ev hestan gere hatta ha izi bu buna hüner de her varı da ne tane veje. Da xazamen eveku ev veje Kürdici de cihan eder. Diki xoya girin bigre, Kürdi diye xoya girin bigre. Yani bu ya dedi kom xavata tekrin an perverde lazıme an tiştekler havalime ezbarın yemin beyte zanrın az sekretine kongre raz bazım havale ko nu avci bigre juvama sekretin ve ko atana keda hudana juvama ispasya ispasya Onun belki hiç şey anlamıyor. Belki gerekse de öyle. Nizam. Geçiyoruz Malava'ya kadar bu kamera ve şakari kurdu. Bu xabatı ilimci denge zindanı fazla der xeder ve beter ve geç bika jüve ali beter dilziz dibinin o Pazdariye fethimin zaman Maravan aba. Xazım medhin betir hebe. Ya avamı xazım çeng gotuna bibêjim zede dema negirim yek yani vêje tercümana hesta. Em Kürtçe de rewşek pir dilziz derbasıdır. Yani hem dema me, hem dema çûyê, hem dema pêşê. Yani gel belki bi sedan û hezaran derhemê men Kurdî İskenderiye rahatır şartandı, çeme Dicle de çübü. İro helvestek dise bu sahaya ki yani ev zaman o ev berhem ki şey. Ne berkodanlık berhempa yani behempa ciheye se kadar fazla tişna bilmem zaman. Se kad verecek mi ya çend salem dinlisi. Kadaki a Ravşanlı'yı komela bunların viskara olur, kedinin viskara edilmesin. Veja zindan ejiye. Denge betir dernek etti yani. Yani tamam belki viskara gel zon gediga adman küçük derketin hakkı nisandın. Liheste nisandına zindan edir. Sedem evan, eşe evan, feşketin evan. Ve him beter edin. Aliye verecekmiş, vereceği çiğ ya. Çıkahayı meze, çıkahayı hükme bu.
Gelur der çama darın şikafta adımının bu için ev deşike ev denklikle gerek derkede peş. Ya bu bana merek kare oha beje, bu dahatıya beje kurdi. En az kavak anam çarpı kardeşler, zavke çarpı kale, binav agir diye. Le ev zarpı rabe demeşe ve hin etip serkede. Bu serkede belki bir onu hissetme, belhemine, bu dahatıya bunun kalem yani ben malzeme ben kelime ve peşamer iskar bilgisi ve bekan iskarı meyve çarptı çeditine. Bu işi ki az kabatan ha ab zamanı kırdı o abece piroz dibine. Abala da sıratken and ben him beter him beter ona içeride. Çıka tadayı zilnu ev hebe av kasiki berkadana nibise gerek him beter kurtuldu. Ha am belki zeda dacıkın zeda tadameti yarabuna serniga ve him bebena geç bike ronayı bike peşay rozame ronayı van hastaz nasıl? Malatya Rebeliye de ciddi. Az hem rebeliye medleri de ciddi. Daha de endamı komeri diyecekler dolayı da endamı rebeliye de vak beniler ciddi. Yani komerde her bir komeri ciddi. Tamam. Ben az sınav dikkat bejim bxeyratın yani az idxazım çeltişta bejim. Bizlerin Kurd per geleki netwerki per nefs küçük nefs anlatı küçük ya le nefs küçüktiye ki per zeyde. Yani peyveri mesela bunda tebyanı gündiya bijinaz bu de dar kemer bu jirana xuraz bu hala tuver devi bu keli az yer mi ağay keli tabi her ya ağay bu keli ev dedi aferin dedi yazıka jbonavya em Kurd her tüm mej edebiyat veja serdestan hizmet keli medevi var Jibona bir abi tabi gerek serdem gerek sebebenin zamanı meşbe nezikatiye devlet ezici belaku nezikatiye devleti alı hemleri zamanı her tüm neyini diye zaman jibona bir abi peşte ne çünkü davi çen sane davi küçük peşiya zaman vermiyor evzika benim karı be öyle girebilir. Yani bunlarla civaka kurlar da muhabın tera her imazın yapşaftın oto-asimilasyonu Türkçe yani haya ucide oto-asimilasyonu Ajbona uya ve davet küçük avetine gotine daha evhadi evyazi jivara bir hatırmış koz bana gavem hatırı yok. Yani gerek yere her tüm haya vacı hebe zamanı evedani yani fatıhamasını edani. Zaman zarabay kurmacı piçek bir yine ki girdi yani piçek beşleti de zarabay ek güzel bağır ya hatın zazaki muhabir revşet taraftarıya beytin aleme geleceği hemen bir yapar derken. Yani az zede evlekimde birejnekimde yazanın mergabalı edebiyatta dünyaya mezedik, zaman nasa mezedik, edebiyat mece nasa mezedik bir derbarı hem bejin hem Kurd anam persne zaman yapabilir, bejin herkes persne zaman yapabilir ama merkeba mezedeki birası gelek zaman nasu bejin nasi nadar yani yek cevap korbay der. Fransız
200 سالتری رامل ساندی و درباره کردی دا تشت خوش ایرینی بود زمان خوش کار احسان مرد ماشکی سر بجم همی داوی چنده کی بری از راساتم ام کی ویژه‌کارek navdar dünyaya da tenas kirin lejur aslen hoş Bitlis'e William Saroyan ne şaşkın par çent sabere rahmet kıl Amerika'ya gidiyor evzi gibi Ozan Saroyan Ermeni ama Ermeni Kürt ne araj yani Kürt işte vardı şöyle bizi de go filkan her tuş meradı bu Kürdi زمانه ابی و ابیلاریه یه درداریه yani az fazla bu çift beşim yani zamanı ne burası zamanı devlemende rahaya mecliye hep em tüccarlar rojlata nabin da zamanı din ve Arabi Farsi Türkiye zamanı ki çekiriye ama eli Camir zamanı xud tekuz kirin ana ve veje edebiyat zîre rahmet Türkçe yapıyor. Zamanı mecva kemterleri peşiyan bezi heş hem çupa ne gorat dile mebeci çek peşiyan ve buyu em karın koydi bu parizin devlet çupa zehember elme o zamanı me dinleyini tebu gerezik mi karvurun ki bu navan malan gere cimala ko desteğim kız zaro köpün kile diya çupa diskare mehenin şemire mehenin lazım idi evet zaman ko edebiyat ko beje yapacak zaman yani ne zaman kansını çupa hatta karı biraz devlet beje zaman ki kerine atiye bana filan bana güzel yani baba her Süleyman'a İsa Meyvan'a geçip bana Abraham Feylat'ın o jebe rebeberiya kıllı evvel her cartezi ecmara serkenti lazım Fatih Zikr Divan ben Duran Kada Peykaçı ve Sıla ve Hürmet yapıp işleştirdim. Konuşmaya ki veje yani civaki önermeye ki rastı ve ev giyan çiye çabaya emni kaç kırına ne kırına ne zan ev çent meh bu ez hat ten komadey ez dibinem nikaş yeme ser vejeyi ama ez vejim tuna ya belki aktörler falan beklere ne bu satış ne yapayım yani ve em zanın em vek nivskar derdi me heye merami me heye ser doza Kurdu Kurdistan ser civaki me Armanca me heye Bilgavi em bi Armanca fe riya ve jeyde em çava binirsin, çava halbıkın. Ve mücadele bıçak katsiyame heye satiminim. Beguman yani xabatı komada bir baş bu ereni bu ereni ciddimin bir taybet xabatı nefiskarın zindanım bir taybet sersakini bun koyu bir kez دراستی سپاسدارم جی لی اینک تشت هیا که daha گرینگتره مثال چیه مناق ام ویژه قارن و دبی ام دبیجین ویژه گیانی
جواکی نیا ویگاوی کیشان جواکی دا دژین جواب شوا جواکی گرک اوکن نقاش بکن بکن belki herkes beguman yani herkes dizanı hatta jimin zedetir dizanın ve zana buna ama tane şahsi meda dimine zede parve nakin yani gerek ev parve kırıncı peyviste boy bir avahi ez usa debi çünkü nava cihaniye'den veje netavi ceke gringe gerek el veje me nava cihaniye'den konum avi ev bükün baş nişan bükün ser ve jaride بخابتن اما خوات اما چی بینی کاش باروکرین جینابه وی به مجاری داز پیشنیار چی دکن آتولیه ام چی کن آتولیه که اما چی کن کو خواتی ما ریکو پک بمشینه گفتم من هر داوی استاد پیشم یعنی جواب که من تمن نیست در بوپالت که مازن در باز کرد ارتش چی راسته یعنی ارتش بلکی تشی خوازایی اما ارتش جواکی اما هر دونم هر دم هم دشین هم دزانن که رولامجی هیا پیشکردنا جواکی در رستامجی gerek em rol û ristafê jî birîze. Ev erdhêj hakikaten jî belê erdhêj wisa ev anî ku serê me gerek em ser vê mijarê da برهمکی بنویسیم یعنی حساب بیشم کو برهم چاوابه یعنی اوی جورج اوروال هایی هر کس بزانن چاواب نویساندیه ام اوی بوبالتی ده که او قاضی بیش بشکاند لی دورا میزناک ام بیشم بجارتنه ده چه انجام درکت بکی او انجام شبو ما ütopya که بود وسا بودجا یا انجام چواش وسا درکه من بحثا جورج اوروال کرد گفت که خان برگره که ویکتور کی دیویژن işte baskıcı otoriter sistem وسا yaptırıldı لی وسا انجام درکت و جواکی مده طور و کسایت هیا او تشتان یعنی اوتوریتریزم کنندیه تشتی اگر بوی رنگی شخص نه او کرن دهوراندن کرن نه وسا نکن شی کیماسی مزن در ام چوا gerek بودنا ما هذا ام چوا ابکن روافه استفاده بیسیم راسته یعنی belki Keki Burhan Kerem Afar بله yani gerek mijar hene bıraktığı mijarın panel u konferans sanel ve hem tişten bir şember katağını zaman emine tutman için başlıyor. Şimdi usta bejim yani belki Kurdiyamın kema az
tam derbirna kabinem zaman. Ve dixwazim ku komere daha kurtur karxabata bimeşine. O atölye veken o nizam insanın mein akademisyen vere seminer bide vere panel dar bixen yani em şava nefsaka kurt bikin ve mijaride xebat ama baş ve resursa dinlerkenim bu saat Kongre diğer dike kuqedidi konferansı duru direşene yani kongre ki de dil dixwast ku hemû heval hest xwedîne ziman lê ji ber ku dem Kurd û em zanin pêvajo jî gelekî giring e her heval kar û xebatê saziyayê de jî heye ji ber wir jî hinekî dirêj bû em zanin yani mavine belkî rahat kir lêborîna xwe dixwazin ji serî de ji dayîkê aştî re em bim xêr hatin ez destê wan maçî dikim kada we sala biran buha dizin erê dibe ku divanê navê dereng hav xwendibî jî lê hûn her daîm taca serê me ne em destê we bi hêzdarî maçî dikin û hemû hevalên me saziyê de jî yek bi yek dibe ku ez nikardim navê saziya bibêjim em spasiya we bişartin xwe wek hevseroka komelê ez ê zêde nekevî nîqaşê wêjê ya jî em bên ziman giringiya ziman ji ber ku hevalê me bişart fêr û tije axaftina xwe kir ez ê bêtir li ser spasiya xêr hatin spasiya we bikin li ser çavan hatin komela wêjekwarên Kurd di çardê Sibata 2020 de hat damezirandin ez xwe jî hevserok yani hevseroka damezirine bû nêzî 3 sal û nîva dike mixabin çawa me komele bekir me düşünde koronayê dest pê kir yani zêde med hatin gerhev lê me xebatê xwe ji xwe rapor de ji hevalê me anî ziman bêtir li ser Zoomê me xebatê xwe meşandin dizanim gelek nevesiye me çêbûn kêmasiye me çêbûn lê dîsa we jî dî di aboriyê de jî gelek berfetê me kêm bûn yani dema me hevalê xwe rexne kirin ya jî em bê me pêşniyarê xwe kirin hinek em rewşa wan jî dizanim dibe ku ez jî ser kêmasiya me û kêm derfetiya me komeleya xwe anî heta niha li ser cina ez jî çend gotinê Kurd bikim û li ser yani wêje ne yekariye tu carî jî jin û mêr cehm nakirtînin lê gelek jinên dîrokê de ku ket dane heta îro hene lê mixabin navê wan ji xwe hevala me jîn navê wan anî ziman pir nehatiye rojevê Mestûre Kurdistanî kî ye hevala gişa behs kirin Kurdasî ez behsa bikim Mestûre Kurdistanî jineke Kurd 400 sal berê di rojhilata navîn de yekemîn jina ku pirtûka dîrokê nivîsandiye ji bilî helbestên xwe pirtûkekî dîrokî nivîsandiye ev jin jî Kurd e û li Kurdistanê jiyana xwe dewandê herar kiriye 1000 sal berê dîsa bi dehan jinên Kurd hene ku wek Dawet Hewraza wek Lîza xanim wek Celale xanim lê mixabin heta îro navê wan zêde nehatiye armanca komeleya me yek jê jî ew bû ku em kera jinê bibînin û kera jinê derxin holê ji ber ve de gelek caran digotin komeleya jinan ji ber ku bêtir me girî da xebatê jinê ji xwe du pirtûkê me ku hevala me behs kir jî her du pirtûk jî bûye armancê bû ku em keda jinê derxin holê ew pirtûk jî ji her çavalê Kurdistanê bigir hetanî Kavkasyayê hetanî diasporayê me xwe giyan bi sedan jina û me berhemê wan anîn cem hev helbestên wan çîrokê wan anîn hev cem hev ku ev jin keda wan bi cîhanê jî bidin naskirin ji ber wir jî ji demekî mêz de xwezî heta niha me kariba derxista lê ji ber hin sedeman me dernexist înşallah li demekî mêz de ew ê jî derkevin tiştekî din jî bi rastî jî ji me re çi lazim e ruhê yekîtiyê lazim e ruhê xebûnê lazim e ruhê netewazûnê lazim e hetanî ku em nivîskar di nava xwe de ew yekîtiyê ew peyvîra herî giring ji me ye ku em nivîskar di nava xwe de ruhê yekîtiyê pêk bînin û em pêşengiyê ji Kurd û Kurdistanê bikin ku em Kurd dibe ku fikrê cîran navê me de hebin lê em li ser esasê zimanê xwe û wêjeya xwe em hevkirtina xwe çêkin û em wêjeya xwe bi pêş ve bibin
yani ویژه من نه دسته کی خراب دیجیش خود دولت دیو که حتی بكم اللي جبالكو روجا بسا نهار خاندن من بوقي وباشا بيشنيازن هري ازيد وردا بيشنيازن خبكم هنا كي باغو هاري كونفرنس يجي كونغريما جبالو يكي يعني جبو ريفبريان نوز چند بيشنيازن تبازم بكم و زيادة دريجناكم هركس عاجز بويا يك دياركو بيدري هي كونغريسكار ام زيادة بين جلهف ام جهورة ببيجن وباشي ام بكاربن بهورة ببيجن بهورة تيب كوشن إيروجي دياركو بيدري ام بأخافتنا بهورة هي بپاروکرنا بهورة هي وهاتنا جلهف هي سبيشنياز كم كل من هيشا وميوان نازيس تسريدا وبرزداري سلافتكم من إيرو پردوخاز تبلي كونغري ببم لبلي جبل روشك آورته من مكاري تبلي ببم وادو صالبو من جي وك هفسروك دكومالي وجكارين كرد تجيه تقرد ما هو داكو جبو وجايا كرد آج دست مبي بكن لقل قلق خباطان هل بد كماسي ونبسي النجي دركتن هيفي وباوريا من اوكو اف كونغريا ما دي بقرا نوبون وفشكتن بينن جنها بي وجي جبو وجايا كردي تشج دست مبي امي حول بودن كو فيك بينن لسر في بنجهي اس جريربرين بري رج بر كداوان قلق سپاستكم و جبور رهبریا نوجی سرکفتنی دخوازم و دوباره برزداری سلاو دکم. هفسروکی کماله و جکارین کرد محمد تبرن. کی پدرده بکن آمیجه خود کردی بیشن برای بکن اوجی ندیشتکی راست به کردستانی حیات شامی شخامی جگرمی حیا آجن آلی آجن آلی حیا ينها شكسين كو أبري بله بله سمه تمام راجم دلکی تمام